Image PAODAM Yengrim Singhu, Tumkuma Narem Tranok Savolina, Nasigi, Maru Pau Pijari. World Art Day 2023 Gamalina, workshop cum art exhibition, Panto Cray. MLA Humpuna Tamu Sing, Tabak Torobadi, State Aslagi, Druggy Problem, Roshin Badat, Ta Ama Paro Haina, MLA Ranjina High Cray. Moreda Seolam Suma Satagadaba, Observance of Fire Service Week 2023, Amadi Awareness Program, Panto Cray, Runana. Rajasthan की लोकसभा मिखलदा बीजेपी ना सीट कुमार फंगनी है ना होम मिनिस्टर अमित शाह ना फोटोक्रे औजिक मपुंग में पाउलो बिरेसी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जनरल ऑफिस नॉर्थ ईस्ट का कुसम नदना सिहेपुंग टूरिज्म अमदे मिक्स मीडिया फाउंडेशन इम्फाल सिंधुना निपान सुबह वर्ल्ड आर्ट डे 2023 निमित का मरी लेना वर्कशॉप कम आर्ट एग्जीबिशन अमंग से इम्फाल ईस्ट की लेमखोंग Mapal Laiba Silaipung the Pangtokre, Thrum Asigi Matanga, Mixed Media Foundation Secretary, Sanazavuna Hai. Nasi, Malam Mapam Kuding the Pangtok Nariba, World Art Day, Asig Suruk Ama Oina, ICC, Argi, Mieng Makada. Silaipung Tourism the Punduna Artist Singi, Nung the Karilay, Kari Tawayai, Kanar Bagi, Tanja Ama Lauduna, Lamlai Maike Ashungi, Ahan Boina, Mapam Masida Pangtokani, Bausagi Oiva, Pajaba, Mapam. Amasu oiriba Silaipung asida permanent gallery ama hangduna artist singi oiba walking center ama thamnabagi wakalonda miyeng thamduna mafam asida pangthokna wakhan kibani hariba thamliba miyeng asida damdam masigi miyamnasu artist singi damukta khanbiduna mateng angbirakani haibagi achet pathajba thamli haina lahan phondoke gi nungda kari le khoina kari do buyai maroina khoina mafam simakta tawbagi mafam di Silaipung ge space da artist singi oiba Prominent gallery ma maroina walking center oibiya nabagi pandama thamna hoi artist man pullaga thabuk sumina bani amadi sigi akoina organize tawbasida Indian Council for Cultural Relation Zonal North East ka khusamnaraga aduga loinana koi Silaipung tourism amukasu mixed media ga punna thabuk pangmina bani ngasigi thom aduda saru yaduna lablai kendra ke MLA case ibom chan hai art asi myoi bagi punsiga tan thana ba yadraba amani society amada phongdok pangam daba kaya ma art ki kuthangda miyam da phongdok hali asigumba exhibition asina haurak miba naharol singda art ki asengba uhantok karingo taknaba honabada chobu thodang am organ haina phongdok ki ngasigi exhibition aduda artist tang warumna uthokpa painting clay making and designing handicraft and graphite ki art singsu utkibaga loinana MLA ibum chana workshop adu da saruk yariba artist singda pun thawatpa oina certificate singsu yantokhi Bhavani Singh deputy commandant BSF Kwerengai saknaiba artist sing kayasu thoram adu da saruk yakhe akoi tungda live generation singsida akoi gi kare hani soina moida sumba education hai tari education makhalamani sumba education ma PB base yamna maru oina khali इन खंजबदा अना आर्ट ऐसी अंगा को पोषक अमने है तारे लाकदर बा खोजम दे थोरंग मदि लेना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थवाना सिंधुना खोंजम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स दा सोशल सर्विस कैंप अमा ngasi पांगथोकरे सोशल सर्विस कैंप अदु थवाल डीसी ए सुभाष आईएएस ना लुसिंगबा ऑफिशियल सिंग अमदि स्टाफ सिंग लोइना वॉलंटियर सिंग ना पांगथोकिबनी सोशल सर्विस कैंप अदु पांगथोकपगी मतंगदा डीसी ए सुभाष ना हाइकिबदा अप्रैल तांग कुलुमदोइदा पांगथोकदरिबा State level Khongjom Day Thorum Pangtongpham ama oiriba historical site ama oiriba Khongjom War Memorial Complex asi Lunan Thamri social service camp asi pangthokpani haike ngasi pangthokhiba social service camp aduda district adugi tongan ba Music amadi department kya su saruk yakhibu mahangna thagat phongdoki SP Thawal Jogesan Rahabism IPS su district police personnel singalona social service camp aduda saruk yakhe MLA Humpuna Thamoi Seng Thabak Tawbadi state asdagi drug problem loisinbada tha ama pharoi haina
Kaungjam Ranjit MLA Sungnu A Sina Phongdokre Wapamasi Handakda Phamkiba State Assembly Miphamda MLA Humpu Maku Lengaki war on drugs ta warrior oina ba warep lokhiba magi matung ina MLA Ranjit na sponsor tawraga anti drugs committee sungnu na senduna sungnu gi singdam community hall da war on drugs ki matang da pakthokpa miyang ge ba mifam da mahang haikibani Sandel Kaksing Chorsampur amadi Bishnupur district tagi lakpa tongan tongan ba kang kya gi miyoi sing na salu yaduna pakthokiba thorom adu da Ranjit na makha tarduna assembly constituency amada karam ba lekai amadi lei haiba adu loina khangnar ba ngakani Matawasuna Manipurda drug Sungunaba Poppy Pambi Tariba si Kadai Dano drug Marang Kaini Yoliba Asina Kadai Dano Haibadu Loina Kangrangakani Sandel Chorsampur Senapati Kangpupida Poppy Marang Kaina Tari Mahmaduda Mute Weba MLA Singh Aduna Kari Kangu Uruidoribano Hiramasida Laiba MLA Kuding Magna Mia Mamang Amadi Mediada Kakta Apavo Sabagi Mahuta Tamoy Seng Tabak Tobunasi Haiki Ngasigi mifam aduda sugnu maikai yauna state asida laiba drug ki issue asibu loisinba ngamnaba MLA na president oiba committee amasu semki haiba committee aduda tongan ba singam sung tamgi phurup kyagi miyoi singsu saruk yakhi hairi akoi MLA humthuna thamoi seng na tawraba nothing tha amu pharoi Manipur da drug loigane panghai hairoi Manipur da drug karai da thai loina khangaba poni kai Sandel district area da Senapati district ta Kangpokpi district ta Churachandpur district ta yang thari se aigi sugunu kendra da assembly da simakso haigare aigi sugunu kendra da leiriba gram panchayat mari municipality ani hiangim kendra ga gram panchayat punba waikung da ward gram panchayat ward hum karai da leirak lei karai da lampak lei karai da sanjapung lei karai da playground lei karai da school lei karai da club lei loin khangi kai LM Sana Elias Mangishanan Iba Ahanba Nupilan 1904 First Women War of Manipur Haina Mingthonba Larik Amangasi Manipur Press Club ta Phongkre Larik asida maru oina British Loilam Lengaki matamda Labdam asida sathakiba Otpa Naibag Singi Matangda Nainaduna Iri TMN Producer Society amadi NMC New Delhi Manipur State na Sinduna Major Kulda Leba Manipur Press Club ta ngasi pangthokiba Larik Phonggi Throm aduda Hana Agriculture Director Oramba RK Nayan Senapati District ADC gi Hana Person Oramba RS Henry Manipur State Library gi Sip Librarian RK Unmila Amadi DM University gi Faculty Member Dr. Sharchandra Lungjamba Yauna Tongan ba Maru eba Miyoi Singsu Masigi Lari Phong Thromaduda Saruk Yakhe Lakadariba Taimpan Suba Lok Sabha Mikhalda Outer Manipur Parliamentary Constituency da Mirep Oina Sem Sariba Dr. Alison Abomaibu Tamilong District ki Miyam Masak Takpa Numit Huni Sukna Satpa Road Shogi Kongsat Ama Nasi Zatkre Dr. Alison Abomai gi Election Committee na Sinduna Thasigi Haukiba Tang Trahom Degi Hauduna Nasi Tang Trama Phauba Zatkiba Road Shogi Kongsat Adu Ahanba Numita Imphal MBC Mamang Degi Hauduna Kanghupi Phauraga Napiu Luang Phauba Zatki Kongsat Aduda Tamai Town da Tamai Village Authority na Sinduna Tamai Women Society amadi Tamai Miyamna Jagoi Isai Kayaga Loinana Taram Oki Biker Kun Yauna Singtam Women Development Association Manipur gi President Kunjesori na Lusingma Members Sing amadi Atai Miyoi Chamrom na Saruk Yadana Satkiba Road Show gi Kongsat Aduna Napiu Luang da Ahing Ani Lerba Matung Humni Suban Numita Tamilong District Headquarter Yorpada Tamilong gi Miyamna Jadonang Pakta Liang Mai Pu Naga Ruangdi Tamilong Zone Jemepui Baudi Dance Troupe Singi Jagoi Isai Kayaga Loinana Harau Tiam Oki Loinana Naha Oriba Dr. Alison Abomaina Miyamgi Yaifanaba Khanduna Lairaba Sotraba Miyamgi Yaifanaba Afaba Tabak Kharat Oribasu Tauge Haibagi Wakalonda MP gi Mihut Ama Oinaba Thona Leina Thorpabu Tagatpa Phongdoknarke Dr. Alison Abomaina Mahang MP ama oina Miyamgi Yaifanaba Mangliba Manglan amadi Pandam Sing Miyam da Paudam Ki Road Shogi Kongsat adu None dasu Miyam Taramna Olam Ki Road Shogi Kongsat aduga Mari Lenana Dr. Alison Abomaina Pawi Sing da Phongdok Kibada Manipur gi
माइनॉरिटीज सिंगिदमक ट्राइबल राइट्स किदमक अमदी सोथरबा पुनमकी म्यूट अमा ओइना महाक लाकदरबा 53 सुबा लोक सभा मिखलदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की मिरेप अमा ओइना बथोरकपनी महाकपु मियामदा सक ताकनबगिदमक हानबा रोड शो की खोंगसित असी पांगथोकपनी मखा तानासु अते अतोप मफमसिंगदसु चथखिगनी हाइखे मणिपुर की दमकता लोक सभा दा अखोई माइनॉरिटीज की दमकता अदगा ट्राइबल राइट्स की दमकता अदगा सोथरिबा अखोई मयाम की दमकता बिहुत ओइना आईसी लोक सभा 18 लोक सभा की टेंडिंग कैंडिडेट अमा ओइना आईसी चोकथोकसरी अदना मयाम की सीबीबा अदना आई मयाम की सेवा तौनबा आई होनजरी जिरबाम डिस्ट्रिक्ट की ऑल लाइरेंबी लेकाई कालीनगर की रिंग रोड की हौजिक थारिबा कोलास की थबक असी ममांग सही अमा मखाइदगी येनदुना लैबदगी हंदक इकुई कुइदना लंबी की थबक हौरकपा असिदसु थारिबा कोलास असी क्वालिटी मेंटेन तौदना कोलास तैसिनबगी मवंगदा लैबा उबदगी खुंजा सिंगना मरी लेनबा अथॉरिटी दा मियंग संगबियो हाइना फोंगरोक लै हौजिक थारिबा कोलास असी फजना थादबना मरम ओइरगा खुदना मपांग पाक फकपा याबगी मवंगदा लेरे मसी तौबिगनु लंबी असी क्वालिटी लाइन सेम्बियो अमदी मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना मियंग संगबियो हाइना ngasi कालीनगर यूथ क्लब की प्रेसिडेंट एंड सिंगलेन लुवांगना पाउमी सिंगा उनबा अमदा फोंगरोक लै ngasi पाउमी सिंगा उनबा अदुदा क्लब की सेक्रेटरी खोराकपम हेरुजित सिंह क्लब की मेंबर सिंह अमदी लायमबी लेकाई कालीनगर की खुंजा सिंगसु लंबी यंगसिनबा अदुदा सरुक याखि अखोई लेकाई की आगांग सिंह क्लब एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगना थेंगनरुबदगी ngasi अखोइना मयाम येना लाकदा खुदना मपाक फगतपा याबगी चांगदा लेरे असुमना तौबीरगदी अखोइगी लंबी असि असुमना तौबीगनो क्वालिटी फजना मेंटेन तौबीरगा सेंबियु हाइबसे अखोइ कोल कालीनगर यूथ क्लब की माइगैदगी अखोइना फोंदोकजरी लोइनाना मरी लेनबा अखोइगी लेंगा की माइगैदगी जु मियंग चंगसनबियु हाइबना पुनिंग सिंजरी Moreda Observance of Fire Service Week 2023 Amadi Awareness Forum Ama Pangtokre Awareness in Fire Safety for Growth in of National Infrastructure Highway Team the Observance of Fire Service Week 2023 Haina Palan Tauduna India Pumbuda Pangtok Nabu Ngasi More Rasu Manipur Fire Service Department More Amadi More Police Anina Punna Kusam Naduna Jayolama Sumna Satagadava Awareness Forum Ama More Katilda Mai Kanbagi Matangda Demonstration उत्तुना पांगथोखरे हाइरिबा अवेयरनेस थोरम असे करिगदम पांगथोकलिबनो हाइबगी मतंगदा मणिपुर फायर सर्विस डिपार्टमेंट की लाइसम नवचंद्र सिंह जॉइंट डायरेक्टर ना होनुखिबदा लिसिंग मसापन निफु मरीगी अप्रैल 13 दा मुंबई की हिथांगफम विक्टोरिया डॉक हाइरिबा फम अदुदा इंडिया की लान के एक्सप्लोजिव की पोलम सिंह यावबा जहाज अमा मई चाकबदगी कन्न बहोनबदा मुंबई की फायर फाइटर ऑफिसर यावना पुन्ना मियोय हुबुतरु थवाई न पोंथा पीखिबा नुमित अदुबु निंगसिंगदुना इंडिया छिनब थुंगना पालन पांगथोकनबगुम मसिगी सरुक अमा ओइना मोरेदसु थरमसी पांगथोकपनि हाइखि महागना मखाताना हाइखिबदा मई हाइबा पोषक असि अखोइ मियोइबदा संगदबा याद्रबा अमदि ख्वाइदगी हेना साथीबा पोषक अमनि मरम अदुना अखोइना मतौ क्रमना मई सिनगनी अमदि मई साकपदा मतौ क्रमना कनगनी हाइबन सिंगबगी मतंगदा महागना मरिक सुमब वाफम कयासु मयामदा थमखि इम्फाल इसकी खुंद्राकपम केंद्र की मनुंग लेबा अवांग ngairangbamda leiba laningthau singkhu lakpagi ikum ikafam da nauna sagadaba sana sangai gi yumpham saknaraba lamyanba ipu gi miyeng makhada awang ngairangbam gi laningthau singkhu lakpa thogal lup amadi awang ngairangbam development committee na ngasidagi thonba hokre awang ngairangbam da leiba laningthau singkhu lakpagi khubum sing manakta nauna sana sangai साबगी मतंगदा लमयानबा इपुना फोंदोखिबदा अवांग माइकैदा लैबा लाइनिंगथौ चिंखु लाकपगी मतिक मयाय असि ngasiगी मिरोना काउनरखिबदगी लैबाकता अकाइबा कया लाकली चिंखोंग सिंगादा लैबा लाइनिंगथौ लाइरेंबि सिंग मथि फोंगलबा मतमदा फुरुप अमगा नुक्सी चानबा थाजनबगी मरी हलकपा ngamgani थाजबदगी लाइफमसी सेंगबनबा फिरेप लौरकपनी लाइफमसी इंगा कुमदम्बा इंगेल कुमखाइबा नंगनबा संगानबा पांडम थमली जिंगतम नुक्सी चानना लैनबगी दमक लेबाक की ओइना
हौनीबदा मियामनसु सरुक याबियु हाइखि था सिगे अप्रैल की तांग कुनमा थोइदगिना कुलदोय फावा नॉर्थ ईस्ट पैनकेक सिलेट फेडरेशन अमदी इंडियन पैनकेक सिलेट फेडरेशन अदिगी मियंग मखादा पैनकेक सिलेट एसोसिएशन ऑफ मणिपुरना युम्बु ओइदना प्री टीन प्री जूनियर सेनियर अमदी मास्टर 5th नॉर्थ ईस्ट पैनकेक सिलेट चैंपियनशिप 2023 खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कांगसंग इम्फाल पांथोकलगदी चैंपियनशिप असिदा नॉर्थ ईस्ट की तोंगान तोंगान स्टेट निपान की नुपा मचा अमदी नुपी मचा सानरोय पुन्ना सनिगी यांखैना नुमित हुमनी सुमना अथोय हेन तानगनी लोइनना चैंपियनशिप असिदगी खगलबा सानरोय सिंह असि चलिबा सही असिदा इंडियन पैनकेक सिलेट फेडरेशन ना सिंधुना पांथोकदबा ऑल इंडिया इंटर जोनल पैनकेक सिलेट चैंपियनशिप 2023 दा नॉर्थ ईस्ट जोन की मिहुत सिंधुना सरुक यागनी चैंपियनशिप असिगदमक्ता नॉर्थ ईस्ट के तोंगान तोंगान स्टेट सिंगी टीम ऑफिशियल सानरोय सिंह लागलिबत अप्रैल तांग कुंदा खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल दा रिपोर्ट तौगदबनी हाइना पैनकेक सिलेट एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की माइकैदगी खंगलकले यूनाइटेड पीपल्स रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर UPRFM ना मांगख्रब मनिंग तंबबु अमुक हंजिनबा निंगतम यावलुप अमा ओइना यावल इहु चथदर लाकिबा सही मा फारकपगे इरोइनना लुक की मार्क सुबा राइजिंग डे की थोरम ngasi अप्रैल 13 दा लुक की जेर हेडक्वार्टर डिविजनल अमदी सेक्टरल एरिया सिंगदा कैडर सिंगना सरुक यादना पांगथोखरै मपुंगैबा थोरम ओइना जनरल हेडक्वार्टर दा लुक की चेयरमैन अमसुंग वाइस चेयरमैन ना थोरम मपु ओइदना पांगथोकपा थोरम सिगी सरुक अमा ओइना लुक की फेराल सिंगतुना यावल लामुइ सिंगना लुक की यापोंग सई सक्तुना लुक की फेराल इकाई कुमनबु उठकी तुंगदा UPRFM की चेयरमैन महाकी वारोल पिकी थोरम लोसिलकपदा पार्टी असगी थबक थोरम क्यादा सोवटेंग पांगबिरखिबा नमदम असगी लेहाउदा इतिनबा निंगतम यावलोय सिंगी मफमदसु यावलगी इकाई खुमनब उठकी लोइनाना कंगलेपाकी निंगतम लानफमदा लानथेंगनरिबा अमसुंग मतेंग पांगखिबा इदैसा वेजिया लमदमगी मरुप मपांग ओइबा अमसुंग निंगतमबगी इहौदा आइडियोलॉजी मानबा यावलोय सिंग यांगनबै खुत्ता सोयनाय दुना पुंसी लेलिबा सिंग कैसुम संगदा अवासना खांगलिबा निंगतम लामी सिंग निंगतम इहौदा थवाइना पोंथा पिखरबा यावल लामी पुना पुबुन लुपकी माइकेदगी इकाई खुमनबा उठली UPRFM की मंगा सुवा रेजिंग डे की थोरम से लुक की फर्स्ट डिविजनल एंड सेकंड डिविजनल अमसुंग सेक्टरल एरिया सिंगदसु जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अमदी मकोक थोंगलु सिंग अमसुंग यूनिट कमांडर सिंग यावना लुक की कादर सिंग गलोइना पाक्थोकी हाइरी हौकी सही 2022 की सितंबर कुलहुमदोइदा मणिपुर लेंगाकना थोकिबा गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 309 दा लमदम असिगी रिकॉग्नाइज शेड्यूल ट्राइब की मरकता सिन कुकीज अमदी मैदै पांगल सिंगबु यलहोमी ओइना याहोलिबा असि अथुदा लौथोक्तबा तारगदी लीगल की मतेंग लौबुदा नतना मखल मखा कया की खोंगजंग संगसिलगनी हाइना कंगलीपाक कनबलुप KKL कंगलीपाक म्यांगी इतिनफम KME वर्ल्ड मैदै काउंसिल WMC अमदी इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुर IPFM ना खंगलगदे हिरम असिगा मरी लेना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा KKL की एजुकेटिव मेंबर लोंगजम मुनिंद्रोना हाई बुवारी की तांकक खरदा अतोपा मफमदगी लाक्तुना संखिबा फुरुप सिंगबु करमना लंदम असिगी यरो फुरुपनी हाइगदोरिबनो लेबाक असिगी कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इन्ना यलहोमी हाइबा असदी आदिवासी खक्तना ओइबगी अयाब पीरिबनी सही लिसिंग अहुम चांगा रोंगी ममांगदा लेबाक असिदा लाखिबा RN हिंदू सिंह भावा लेबाक असिगी यलहोमीनी हाइना लौदे यलहोमी हाइबा असदी मफम अदुदा अदुमक हौबदगी लेरक्लबा फुरुप सिंह अदु खक्तमक ओइगदबनी अतोपा मफमदगी तांकक खरदा संगसिलक्पा सिंगना ओइफम थोकते मनमसिना लमदमसिगी ओइना महौसादगी लेरक्लबा सलाई तरेत लेजबा फुरुप कुनमरी असि नतबा सिंह यलहोमीनी खक हाइबा यारोय मैदै पांगल अमदी सिंकुकी सिंह असि लमदम असिगी यलहोमी नत्ते मनमसिना लेंगाकना थोखिबा गैजेट नोटिफिकेशन असिदगी लौथोकदबनी हाइखि अखोगी आर्यन हिंदूसिंगसी इंडिया का लिसिंग अहुगा चौंगा हैना लेरे अदु मोय इंडिया की इंडिजिनस पीपल ने हाइगे मरमदी मोयसे माइग्रेंट पीपल ने अदु सही लिसिंग अहुगा चौंगा का ममाके होंगना लाग लेबा आर्यन हिंदूसिंग जो इंडिजिनस पीपल ने हाइगा इंडिया की कॉन्टेक्स्ट बीसी आदिवासी दा खतदने in the middle of 19th century so अखोगी माले पेनिnsula दगी अखोगी बर्मा सेंट्रल सिना सिलुंग फाव संगपा सिनकुकी सि इंडिजिनस पीपल ने हाइले अदगी सोमदा अखोगी बेंगोल
now Bangladesh sumnagi sangakhiba akhoi pangalsinsi indigenous people na haisi government akhoi indigenous people si kari haina artha hindi no aise khajeni ko Salibat tha asigi tang kunipan phawui manungda laisram amrjit ki misigi matangda achumba nanglalajing puthok trabdi lamlai na kon liba jaga singda lamlai apunba miyamna makhal makha kya gi khongjang sansilagani haina JC against the brutal killing of laisram amrjit Alice Ithoigi convener elangwam dayanandana ngasi Manipur press cup da pangthok pawim phama da phongdokhre haukiba marsi tang mapangi ahing nongyaida sabungkhok khunaugi waiting set ta singningai oiba mongda phibam thin stroktuna leramba lamlai makha lekai gi laisram amarjit ki JC ki convener na makha ta na hai laisram amarjit soktuna leramba numit adudagi raj medicity da laikan aduna lak laiki tungda maki asokpo phibam rusilakpadagi henal soksilakpadagi march kunthra da laikidre asiba masa jenims da postmortem gi postmortem na pukre aduma pu ngasi phawa postmortem gi report phangba ngamdri thodok asi yamna singningai oi manam asina misi asi matangda mari leinaba singna yengsinbiu loinana thodok asi matangda Yangpokpi police station na report tokhiba laikre adubu ngasi phawa thodok asi matangda langla langjing phangbagi paw leitri maran leibasing atuda phagatuna serak pibiu amadi amarjit ki lehoriba masa anigi yengduna imung manungi awabada mateng pangbiu haina lenga ki infamda appeal tarukle karigumba asigumba misi sida yamna singningai oina laikhidraba koi amarjit ithoise athuba matamda maki misi ji puthupidaba tagadi hariba misi asi yamna singningai oibanina sigumba thogdu wasi matung tabada lamlai da amadi magi somda thoktana bigdamakta koi lamlai miyam akoi badal je sina koliba koi lamlai magi romda asingwa kan makhongjang kaya ama koi changsin janna bigdamakta sem sarba koi dosinjare Union Minister Amit Shah na haikibada Rajasthan da Congress manungda wathok leirabani Sachin Pilot na Chief Minister Ashok Gehlot pu namthanaba honari Dhanan Singh togduna Sachin Pilot na honarabasu party da Chief Minister Gehlot na contribute to saruk henbana Sachin Pilot ki matamdi laktri Gehlot na lusingba Rajasthan Congress government na state asibu corruption gi makol onthok lei lising amasuna nipan da thokiba ngom bom pokhai thodok ta senari bagi mathakta vote ki khanduna court ta wakatna leiri awaba takraba singiri khanbidri Rajasthan government Sri 3D government ni di ohumasi gi wan thokti danger tamthiba sathiba durbhyabhar treatment with women nupi singbu thoi wai bidaba amasung dalit atrocities ni dalit singbu tamthina tawbiba asina singba asini masina maram oiduna BJP government semnanaba miyamna BJP da vote pirak lagani Lok Sabha gi mikhalda sit kumamak BJP na phangani Modi government na pakhalili thabak singda yumpham oiduna BJP na Rajasthan da mikhal thenagani Rajasthan ki puwari da khwaidagi saja thumja tawba government adu Ashok Gehlot na lusingba Congress government na oire miyamna pamdrabani haibu wafam kaya Home Minister Amit Shah na phonokhe hojik aroibada maroi pawn pijari All Art Day 2023 ga mari leinana workshop kam art exhibition pangthokre MLA humpuna thamoi senga thabak tarobadi state asidagi drug ki problem loisinbada tha ama pharoi haina MLA ranjitna haikre Moreda Seola masuna sathagadaba Observance of Fire Service Week 2023 amadi awareness program pangthokre loinana Rajasthan gi Lok Sabha mikhalda BJP na sit kumang phangani haina Home Minister Amit Shah na phonokre Nasigidi image PAODAM 15th matang sa loijare nyam amkona khurumjari